Page 120, Kaklut Saradeva, I11. I11, page 120, Kaklut Saradeva. Page 120, I11. Kaklut Saradeva, Kaklut Korun Lakoi, Bokol Valadeva, Kunya Pusunuroi, Patache Koto, Makoni Tudupo, Bebiant Lokat Maka, Nimol Korundovo, Mosokunya Korots, Aizawol Kunyeta, Sodans Mochi Pato, Mochi Mokan Diota, Kaklut Saradeva, Kaklut Korun Lakoi, Bokot Valyadeva, Gunya Pusun Uroi. सर्वेस्परा तूं सगल्यांची काकलूत करताय आनी तुवें रचलाय तांचो कसलोच राग दवरिनाय. मनीस पातक रडत जाल्यार ताचें पातक तूं विसरताय आनी ताका तूं बक्षिताय, कित्याक तूं आमचो सर्वेस्पर देव.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, कुरपेच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमचे मुखार विशय आसा तो म्हणल्यार सगळ्या वस्तूंनी देवाचे आशणे अनुभवप. आयजतान प्राचीन काळांत आमी आमची यात्रा सुरू करतात. बागयोन सांफ्रांची शावेरान ओत्मिकायेची मुखेल शिकवण म्हणल्यार देवाचे आशणे सगळ्या वस्तूंनी अनुभवप. बोरवंशाचे यात्रेकारां कशी आमची यात्रा करतना आमी विवेक करून आनी देवाचे आशणे आमचे सादारण जिविताचे घटनांनी अनुभवूंक आमकां आमंत्रण. हो बोरवंसो वाडटा तेन्ना आमचे कश्ट आमी ओलगून घेता आनी त्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसतलो म्हूण आस्वासन दवरतात आनी आमकां जिविताची खरी दिशा आनी कृपा बासायतलो म्हूण स्विकारतात तेन्ना. हेच दिशेन यात्रा चलूंक आमकां ह्या मिसाच्या समारंभेन कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बायगोन फ्रांसीस शावेर हे संवसाराच्या तत्वांचेर आपलें जिवीत बांदूंक सोदतालो. पूण जेन्ना देवाचें उतर ताच्या काळजांत आयलें, आपल्या जिविताची नवसोरणी ताणें केली, पातोक सोडून दिलें. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी आपस्वार्थीपणान जिवंक आमी फुडें सरता. पूण जेन्ना आमी ह्या प्राचीन काळांत भितर सरतना त्याच देवाचें बोगसणें मागुया. आमच्या पातकांचो उगडास धरून सगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायगेवन सदांच सांकवार मारेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दमोवन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीन काळाची दणवण आमी आज सुरू करता
ती शेवट पर्यान भोगतीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. आजुनूय सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून हासका सुस्का सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी पोत्तून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी पोत्तून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुत्सार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो, कास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुचुत्ता, कोण जाणो जायत. तो घोडये तुमचेशी वळत आनी काकूत दाखोवन तुमकां बोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनात एक तुरतुरी वाजयत, एक पवित्र उपास फर्मायात, जमात बोरात, पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा बरोवन हाडात. जाणट्याची जमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळका पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची भास. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुण्यारांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरचेक बोगोस. तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मोदें कित्याक म्हणटलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरचेची काकूत केली. देवाचें उतोरें. देवाचे गडपकार. आमचो जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागतांव. सगळीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. काकूत सारा देवा काकूत करून दाखय. बो कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घोडून देवा पोतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडाचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा.
तुजी सोशी पातकी पोतून येतेले सैबा जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासले, तरी ताचे सोवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जाय सो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फोल जावंक दिव नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांव तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोतराय दोरात. तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्यां भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवं न्हये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणीन सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी कुरपेच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आयल्यांत आनी ह्या मिसाचे भेटेंत आमी भाग घेतात. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सगळ्या वस्तूंनी देवाचें आसणें अनुभवप. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आमचे कान आनी मन आनी काळीज उक्तें दवरता तेन्ना पयलो प्रश्न घालूंक गरजेचें. आनी तो प्रश्न म्हणल्यार हो देव म्हणल्यार कोण काय? हे देवाचे आमकां वळख आसा काय? हे देवाक आमी अनुभवला काय? हे देवाचें आमी आयकता काय? हे देवाक आमी पळयला काय आमच्या खूद दोळ्यांनी? जाल्यार कशे तरेन आमी ह्या देवाक अनुभवतले? जरी तर ह्या देवाक आमी कान दिनात, जेन्ना आमी ह्या आमच्या दोळ्यांनी आमी ह्या देवाक पळयनात, आनी जेन्ना आमच्या काळजांनी आमी ताका अनुभवूंक आमचें काळीज उक्तें दवरिनात, जाल्यार आमी ताचो अनुभव कसो घेतले? होच अनुभव घेवंक बायगोंत इनास दे लोयला आपल्या ह्या ल्हानशा पुस्तकान आपलो अनुभव बरोवन सांगता की जण एकल्याच्या मनशाचो हेतू जावन आसा देवाक वाखाणूंक, देवाक भोजूंक आनी देवाची सेवा करूंक. हो जावन आसा आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचो हेतू. आनी जेन्ना आमी देवाक वाखाणटा, देवाक भोजता आनी देवाची सेवा करता, हे तिनूय मुद्द्यांचेर आमचो अनुभव वाडत वेता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, हे देवाचो अनुभव तरी आमकां आसतलो जाल्यार पयले सुवातेर समजूंक गरज. हे देवाक आमी खंय पळोवंक जाता? हे देवाक आमी खंय अनुभवंक जाता? आमी कशे तरेन हे देवाक वाखाणटले? उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां ही सृश्टी कशी घडोवन हाडल्या तें आमकां दाखयता. देवाच्या एकाच उतरान सगळी सृश्टी 100 दिसां भितर ही घडोवन आयली. आनी आमी पळयता आमच्या नदरे मुखार झाडां आसात, जायत्यो वस्तू आसात, आनी ह्योच वस्तू वापरूंक इनास दे लोयला म्हणटा की देवान हे सगल्यो वस्तू आमच्या मुखार दवरल्यात. आमचे मदें मनशां देवान रचून दवरल्यात. आनी इनास दे लोयला म्हणटा हेच प्रिंसिपल एंड फावंडेशन आमी ताका म्हणटा की हे वस्तू वापरूंक जाय. आमचे एकामेकाचे संबंद आमी बरे भाशेन घडोवन दवरूंक जाय. आनी जितले हे संबंद आमी बरे भाशेन घडोवन दवरतले हो अनुभव आमकां मेळूंक, देवाचो अनुभव मेळूंक. जायत्यो वस्तू आमी कशे तरेन वापरता आनी तांकां आमी इबाड करता. हे देवान सगळी रचना आमच्या पासत रचलेली आसा. ही रचना सगळी देवान आमकां एक देणें कशें दिलेलें आसा आनी ती आमी वापरूंक जाय. कित्याक त्याच देवाचो अनुभव घेवंक हे वस्तूंतल्यान, जावं आमचे कडेन कार आसतली, आमचे बंगले आसतले, जावं झाडां पेडां आसात, जायत्यो वस्तू आमचे मदें दिसतात. देवान एक एक वस्त आमकां जण एकल्याक खास करून एक देणें कशें दिलां. आनी ही एक एक वस्त आमी वापरून देवाचो अनुभव आमी घेवंक जाय. कशे तरेन आमी हो अनुभव घेतले? होच देवान एक उतरान ही सृश्टी रचली आनी आमी जाणा ह्या उतरा प्रमाणे कांयच घडोवन येवंक ना. हेंच आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता. आनी जेन्ना आमी आमच्याय संबंदान देवान एके भाशेन मनशाक रचलो, दादलो आनी बायल केली, एक बरो संबंदान जिवंक, एकवटान जिवंक. आनी जेन्ना आमी एकामेका सोवेन जियेता, एकवटान जिवंक, मोगान जिवंक, बोगसोण्यांनी जिवंक,
समजिकायेन जिवंक जेन्ना असल्या तत्वांतल्यान आमचे संबंद आमी वाडयता एकामेका सवे अशे तरेन आमी जियेता तेन्ना आमकां देव तुंय दिसून येता. आमच्या संबंदांतल्यान आमी कशे तरेन दुसऱ्या वस्तूंचेरूय संबंद आमी दवरता, कशे तरेन आमी वस्तू वापरता. आमी गरजेचे आमचो संबंद एकामेका सवें बरो आसूंक, भोगसण्याचो मोगाचो समजिकायेचो. आनी हे संबंद बरे भाशेन बांदून हाडटना शांतिकायेन नितीन मोगान जियेतना आमी तेच देवाक अनुभवता. आनी जेन्ना आमकां आमच्या संबंदांतल्यान हेच देवाचो अनुभव येता तेन्ना आमी देवाक वाक हाडटा. आमचें काळीज सगळ्यांच आर्गान भरलेलें जाता. तर आमचे एक पयलो भाग आमच्या जिविताच्या हेतूचो जावन आसा वाक हाडणेचो. आमचे संबंद बरे भाशेन बांदून हाडूंक, वस्तू बरे भाशेन वापरूंक. न्हय एक वस्तू हांवें वापरली ती पयस उडोवंक न्हय. देवान एक एक वस्त दिल्या मनशाक रचला आपले आप परगटूंक ताणें आमकां दाखयलां. आपलेंच परगटणी तो मनशांतल्यान वस्तूंतल्यान करता. आनी हेच देवाक आमी अनुभवंक पावतले जेन्ना आमी बरे भाशेन वस्तूंचे तशेंच आमच्या मनशा मदें संबंद बरे भाशेन दवरता. आनी तेन्नाच की त्या देवाचो अनुभव जातोच आमी वाक हाडटले. दुसरो भाग आमच्या हेतूचो जावन आसा बोजप. आनी हे देवाक आमी खंय बोजतले. इग्रोज मातेन आमकां साक्रामेंत दिल्यात, 7 साक्रामेंत दिल्यात. बावतिजमांतल्यान आमी देवाक अनुभवंक पावता. ते देवाक आमी पळयना पूण होच देव त्रित्वेच्या नांवान आमकां जोण एकल्याक बावतिजम दिला आनी 9व्या भुरग्याक त्रित्वेच्या नांवान बावतिजम मेवता. जावं मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता तेन्ना हेच देवाक आमी बोजूंक आमी पावता. देवाचो अनुभव आमकां जाता. मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचें उतर आमच्या कानार सादता. हेच देवाच्या उतरांतल्यान आमकां देव एक संदेश दिता. आनी ह्याच मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेन्ना कूड आनी रगत जेजूचें घेता तेन्ना आमी जेजू सवे एक जाता. ह्याच जायत्या सगळ्या साक्रामेंतांतल्यान आमी त्याच देवाक बोजूंक पावता. आनी तेन्ना आमी देवाक बोजता तेन्ना होच अनुभव ह्या साक्रामेंतांतल्यान आमकां अनुभवंक मेवता. आनी अशे तरेन ह्या देवाची ओळख जाता. तिसरो भाग ह्याच आमच्या हेतूचो जावन आसा सेवा चाकरी. ह्या देवाक आमी कशें पळयतले, कसो अनुभवतले. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जेजू मातेवाच्या 25व्या आवेस्वरान म्हणटा वळी 31वी आनी फुडें, जें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हाका केलें. आनी अशे तरेन जेजू आमकां जोण एकल्याक एक उर्बा दिता. आपल्याचोच अनुभव घेवंक, देवाचोच अनुभव घेवंक सेवे चाकरेंतल्यान. जेन्ना आमी जीं कोण गरजेवंतांक आसात आमी तांकां पावता तेन्ना आमी देवाक परगट्टा आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान, आमचे सेवे चाकरेंतल्यान. आनी अशे तरेन ह्याच देवाचो अनुभव आमकां मेवता. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, आमच्या जिविताचो हेतू तर आमी जियेतले जावं देवाक वाखाणूंक, बोजूंक वा सेवा करूंक. आयचीं तिनूय वाचपां आमकां उलो कोत्तात. त्याच जिव्या देवाचो अनुभव आमकां आसतलो आनी त्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतले आनी त्याच देवान सांगलेलो संदेश आमच्या जिवितांतल्यान, चालत्या जिवितांतल्यान आमी दाखयतले जाल्यार आयचीं तिनूय वाचपां आमकां स्पश्टपणीन सांगतात पातोक पयस दवरूंक. जेन्ना पातोक आमच्या मनांत येता, काळजांत रिगता, तेन्ना एक दुरीग कशें बांदता. पातोक मदीं येता म्हजे मदें आनी देवा मदें. हेंच पातोक पयस करूंक हो प्राचीत काळ आमकां इग्रोजमात फावो करता. ह्या प्राचीत काळांत जेन्ना आमी पावल मारतना आमी बरे भाशेन हो काळ
समोरूया, आमच्या जिविताची नवसरणी करूया. आनी कित्याक लागून हो प्राचीत काळ इग्रोज मातेन आमकां दिला काय, होच देवा लागीं संबंद बांदूंक. आमचें इंतेसांव जावंक जाय, उपवास कोत्ता जाल्यार इंतेसांव फकत एकूच, देवा लागीं बरो संबंद बांदूंक. आनी जो देव आमकां सांगता तो संदेश घेवन एकामेका सगळें बरे भाशेन जिवंक, वस्तू बरे भाशेन त्यो वापरूंक आनी देवाक आमी वाखाणूंक, देवाची सेवा करूंक. तो जावन दी आमचो हेतू. देवाच्या आसण्या खाल रावून देवाचे सगळें बरो संबंद बांदून एकामेका सगळें मोगान जिवंक हे प्राचीत काळांत आमी सुरवात करतना देवाची कृपा जण एकल्याक मागुया. आतां आमी गोबोर लायतल्या आमी ओळी करून फुडें येवचे. Page 135, I32, तुजी पवित्रताय. I32.
तुझी पवित्रताय म्हाका फावो केली तोबी हांवें तुका अपमान केलो देवा मोगोस म्हाका सायबा मोगोस म्हाका सायबा तुझ्या सासऱ्याक मोगा म्हाका तुवें गोंयकार तोबी हांवें तुका अपमान केलो देवा मोगोस म्हाका सायबा मोगोस म्हाका सायबा तुझी पवित्रताय सगळ्या भुमी फावता तोबी हांवें तुका अपमान केलो देवा मोगोस म्हाका सायबा मोगोस म्हाका सायबा तुझी उत्तम तोराय मोरबाप बरो सुचली तोबी हांवें तुका अपमान केलो देवा मोगोस म्हाका सायबा मोगोस म्हाका सायबा तुझी उमीद मोगवी मोडलारा सारकी तोबी हांवें तुका अपमान केलो देवा मोगोस म्हाका सायबा मोगोस म्हाका सायबा उबें रावया आनी आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आनी मागण्यो तेच देवाक आतां ह्या वेळार उबारुया. आनी आपले पोरचेक ग्रेस करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची तकलीफ कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या आसल्या वरवीं न्हूच कोणाकूच आडकोळ जावंक बगोर आपले जबाबदारे वरवीं अदीक पोरचेक सवलत्यो फावो करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमी सगल्यांनी ह्या उत्सवीक वर्सान आनी केरीत भाशेन ह्या प्राचीत काळांत यात्रा करतना देवाच्या आसण्याचो बरवसो आमच्या काळजांनी घालून दुसऱ्यांक देवाच्या मोगाचे रूपकार जावंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमी यात्रेकारांक कशी ह्या प्राचीत काळांत मागणे उपास आनी धर्मदाना वरवीं आमच्या जिविताची नवसोडणी करून अदीक देवाच्या आसण्याची येवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. भोव दयाळ बापा, आयज आमी प्राचीत काळांत पावल मारला. ह्या प्राचीत काळाची आमी सुरवात करता. आमचो हेतू जावन दीत आमच्या मोद्यान तुजें मोदें बरे भाशेन संबून बांदून हाडूंक आनी आमचें काळीज आमची सगळी जीण तुजेच वाखाणणेन भोजून आनी सेवा चाकरेंतल्यान आमचो संबंद गोट करूंक तुका अनुभवूंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी. आमी मागता त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Asa Jesu, Asa Jesu. Page 29, C4, C4, page 29. Nirmokasa, tuka vopo, devavani munchamode, sonan korum, shanti korum. Asa Jesu, tu vens di lo, purgatus ho. Asa Jesu, tu vens di lo, purgatus ho. Duka astintona varat sokam duka bitum samsar soglo uban vorong tuje mokar baba bavo. म्हज्या भाव भयणीचो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोण वाळ्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पिताव. प्राचिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंडावण्यो दोमोवंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कोश्टा मोरणांच्या समारंभान भोक्तीपणीन वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक
तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडितां आमी समोरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sobis potum, solani sosermola, dusza mój mowa, usorgi tuka zoj, 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 usorgi tuka zoj, zoj, zoj. Sobie sporočinavi etata kasoj, usorgi duka, zoj, 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 zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनः जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बायगोन जुजे, बायगोन धर्मदूता आनी सौरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्टी घाल, आनी तुज्या कुशे प्रमाणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हजे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 55, Jesu Moja, D16, page 55. Jesu Moja, kilkor mozomotno, munsian zaliar, taci vitut zetli, dori duši, karismo valtole, maka dosoc, sorun vocu naka. Moja umiał Jezu, moje pantut, sorga wiele unia. Jezu tu kahashan rata, duży żywaj, posloc makaczyna.
उबे रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्यांक आनी कुडीक ओखोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसात. फादर फेलिक्स डिसिल्वा ते आरुप्पे इन्स्टिट्यूट पाय आरुप्पे इन्स्टिट्यूट जंयसर राया सगळे स्पिरिच्युअलिटी सेंटर आसा आनी खूब रेतीर तरेतरेचे जाता, तरेतरेची शिकवण थंयसर चलता. तो ते डिरेक्टर आनी ते वेळ काडून ह्या मिसाक आमचे बरोबर आयलेले आसात. ताणें मीस पेटयलां, देवाचें उतर आमकां परगटलां, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे बरोबर वावुरतात तितल्यांकूय जावं आमचे संकिस्तांव ओ येर जे आमकां मदत करतात आनी आमचे वॉलंटियर्स तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर फाबियोलाक, दयाक, मिडियाचो वावर, संगीत आनी तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक तुमी हांगसर येतात व्हडा भावार्थान भक्तीन. आनी आयज आमी म्हणून तूं बराचीत काळ स्टार्ट करता तर हे पिराचीत काळांत साहेब आमचे पासत खूब मागता आनी विनंती करता. आनी हाकाच लागून ताणें म्हणलेलें हें कुरपेचें नोयेन स्टार्ट करात, कित्याक हो कुरपेचो काळूय तो आमचे पासत मागता. आनी ताका लागून आमी व्हडा भक्तीन हांगसर येता. तुमकां भरपूर आशिर्वादान तो बदतलोच. त्याच बरोबर खूब जाणां आमच्या यूट्यूबाच्या मिसांत वांटो घेतात. ती म्हणटात आमच्यान येवंक जायना, आतां आमची पिराय जालेली आसा, ओ दुयेंत आसा, ओ वेगवेगळ्या कारणांक लागून, पूण आमकां मीस जाय आनी मिसान आमी वांटो घेता. न्हयच हांगसर गोंयांत पूण आख्ख्या भारतांत आनी आख्ख्या संवसाराक तर आमी जाणो ते घेतात म्हणून. तर आमची मिसां ह्या दिसांनी कशे भशेन आसात ती तुमी जाणात, पूण तुमकां कळीत कोत्ता. सकाळची 3 मिसां आसतात, 6, 7 आनी 8. सांगे 2, 4:30 आनी सोवांचे मीस एकूच इंग्लीश भाशेन आसा. पूण आयतारा दीस 2 आसतली. आयतारा दीस आमच्या मिसाची मांडावळ अशी आसा, 6, 7, 8, 9:15 सकाळची. 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. मागीर सांगे 4:30 आमचे भाशेन आनी सोवांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. निमाण्या दिसा 12 हे तरेन म्हणजे आयतारा भाशेनूच आसतली मिसां, पूण एक डिफरन्स आसा. 6, 7, 8, 9:15 मीस परबेचे मीस कशे आमी घेतले हांव. आनी परबेचे मीस जाल्या उपरांत हांगसोत्तान खुर्साची वाट रोजरी इगोजेपुऱ्यांत थिंचोत्तान पोत्तून येतना तुमच्यान पेज घेवन घरा वचूंक जाता. आनी बाकीच्यांक जांकां मीस मेळोंक ना तांच्यान थिंचरूच रावन मिसान भाग घेवंक जाता. ते सांगे मागीर 12 मिसां आसात, 4:30 आमचे भाशेन आनी सोवांचे मीस इंग्लीश भाशेन. आतां थोडीं देवस्पणाय आसात. सकाळीं आमी 5 हांव कोविडाच्या टायमासान आतां पर्यंत हे मागणें सकाळचें घेता. लोक पुण्णाय तूं केन्नाय येता. थोडीं जाणां भायर आसात तीं तांकां तें बरें पडटा, तीं रातचींच पळयतात, तातूंत भाग घेतात. म्हणटच ह्या दिसांनी आमी दवरलेले आसा 8 मीस जातकूच इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट. मागीर सांगे 3 आमी काकलूचो तिर्स आनी खुर्साची वाट दवरलेली आसा. त्या उपरांत 4:30 मीस आसता. ओके, तर हे भाशेन आमचे मिसाची मांडावळ आनी देवसांची मांडावळ. निमाण्या दिसा हांगसर खुर्साची वाट आमचे भाशेन जातली म्हणटच सांगेच्या आदासाक आमी फकत इंग्लिशीन घेतल्या काकलूचो तिर्स आनी खुर्साची वाट.
कुमसारां मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत हांगसर चलता. आतां फाल्यां 6 तारीख तुमी जाणत की आमचो साहेब गोंयांत मायाचे 6 तारखेर पावलो 1542 वर्सां. तो ताका लागून हे मीस आमी त्या कपेलांत दवरता कित्याक तो जागो आनी ती कॉलेज सायबाक दिल्ली तो हांगसर गोंयांत आसतना. ताका लागून थंयसर ते मीस जाता आनी खूब मिलाग्री जातात. फाल्यां 9 आमी थंयसर कपेलांत हे सायडीन गेली म्हणटून पेट्रोल पंपा उपरांत मातशें फुडें तुमकां तें कपेल दावे वाटेन दिश्टी पडटा. थंयसर आमी तें मीस घेतल्या. पूण ताच्या आदीं 9 त्योर्स पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो, थोडी शिकवण देवाच्या उतराचेर आनी मागीर मीस. थंयसर आमी थोडी बंदोबस्त हे पाटी करता कित्याक फाटीं 700 सुमार लोक आसलेलो आनी ती वतान बा आसलेली म्हणटून ते पाटी आमी मातशें पेंडॉल बा घालता आनी मोटरां चड थंयसर आसतालीं ताका लागून पुलिसाकूय सांगलां मातशें थंयसर बंदोबस्त करात म्हणून. हे भाशेन हें चलतलें म्हणटच ह्यो सगळ्यो वस्तू आमी ह्या दिसांनी अणभवतल्या. आनी आतां आमी सगळीं जाणां उबी रावन एकूय उरलेलें आसा. खूब जाणां हांगसर वाचतात आनी वाचप्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी तोकस घेतात, देवाचें उतर आमकां परगडटात. तुमकां देव बरें. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी बाय घेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें करुया. बाय घेवन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन दवरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटा. आमेन. आनी त्याच बापाचो आशिर्वाद आमी घेवया. बाय घेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. U19, page 245. 240. Sisters, let's take our entrance hymn on page 50, A109, All the Ends of the Earth. Page 50, hymn number A109. Kindly rise. All the ends of the earth, all you creatures
wonders of the Lord, for the Lord of the earth, Master of the sea, has come with justice for the world. Break into song at the deeds of the Lord, the wonders he has done in every age. All the ends of the earth, all you creatures of the sea, lift up your eyes to the wonders of the Lord, for the Lord of the earth, the Master of the sea, has come with justice for the world. Day 2. Finding God in all things. Dear brothers and sisters, on the second day of the novena of grace, we are reflecting on the theme, Finding God in all things. Today, we also start the season of Lent with Ash Wednesday, a central tenet of St. Francis Xavier's spirituality is finding God in all things. As pilgrims on our journey of hope, we are called to discern and see God's presence in the ordinary moments of life. Hope grows when we recognize that even in suffering or uncertainty, God is always with us, guiding us and offering grace, calling us to a deeper relationship with Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of God our Father and the Lord Jesus be with you all. And with your spirit. My dear sisters and brothers, as you just heard in the introduction, today, these two events, today, Ash Wednesday, the beginning of Lent, and also this novena of grace come together. And both of them give us profound meaning in life and profound meaning in our worship this evening. We shall share more ideas on this a little bit later at the time of the sermon. But right now, let us begin our worship keeping in mind that this pilgrimage that we are making in Lent be a pilgrimage of mercy, of compassion, and of forgiveness. And so we ask God to pardon us the many times we have erred and gone the wrong way in the course of this pilgrimage. And we say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us. May He forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, O Lord, that
we may begin with holy fasting this campaign of Christian service, so that as we take up the battle against spiritual evils, we may be armed with weapons of self-restraint. This prayer we make through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Joel. Yet even now, says the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and repent of evil. Who knows whether he will not turn and repent and leave a blessing behind him? A certain offering and a drink offering for the Lord, your God, blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, even nursing infants. Let the bridegroom leave his room and the bride her chamber. Between the vestibule and the altar, let the priests, the ministers of the Lord, weep and say, spare thy people, O Lord, and make not thy heritage a reproach. A byword among the nations, why should they say among the peoples, where is their God? Then the Lord became jealous for his land and had pity on his people. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial songs, your response. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned. Have mercy on me, God, in your kindness, in your compassion, blot out my offense. Oh, wash me more and more from my guilt and cleanse me from my sin. Response. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned. My offense, truly I know them. My sin is always before me. Against you, you alone, have I sinned. What is evil in your sight I have done. Response. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned. A pure heart create for me, O God. Put a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, nor deprive me of your Holy Spirit. Response. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned. Give me again the joy of your help. With the spirit of fervor sustain me. O Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. Response. Have mercy on us, O Lord, for we have sinned. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We beseech you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Working together with him, then we entreat you not to accept the grace of God in vain. For he says, at the acceptable time, I have listened to you and helped you on the day of salvation. Behold, now is the acceptable time.
Behold, now is a day of salvation. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly stand for the gospel. A pure heart create for me, O God, and give me again the joy of your help. The Lord is with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Beware of practicing your piety before men in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give alms, sound no trumpet, for as the hypocrites do, they do so in order to draw the attention of those in the streets, that they may be praised by men and women around them. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you." This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear sisters and brothers, as was mentioned to you in the introduction, the theme of the celebration we are having right now is finding God in all things. This is from the spirituality of Saint Francis Xavier. So we will try and break up this phrase, finding God in all things, so that we can understand at least a little bit what it is that Francis Xavier was trying to practice and to preach to his people. To find God, this very phrase, this very word of finding God, is really speaking about the presence of God in the world, about the presence of God among us human beings. Everywhere God is present, not only now when we are celebrating the Eucharist, for example, but God is present always, at all times, and God will be present into eternity, because God is always God. So how does that relate to us, we human beings who are making this pilgrimage, for example, now in the season of Lent, when we will go on this pilgrimage for 40 days and 40 nights until we arrive at the Passion of the Lord Jesus, and finally on Easter Sunday at the resurrection. But before we reach the resurrection, we go through this pilgrimage year after year. And what do we do principally? We do this, what Francis Xavier used to preach and practice, searching and finding God
in all practical things we do every day in life. When we speak about finding God, that is making Him present, maybe a good way for us to understand a little bit better is when, for example, parents, particularly young parents who have young children, for example, how they spend time not only physically with their children, but for example, when the children go to sleep, they are very much present to them. Is it not so? I'm sure that has been your experience as parents. Your children remain present to you all the time because you love them dearly. You are concerned for them, and so they are always present. This is the secret of presence. Somebody is present to us when we love him or her dearly. When we care for somebody, that person is all the time present to us. So even though physically he may not be there, still he is present in our minds and in our hearts. He is present, or she is present, in our lives. This Francis Xavier thought was very important for the journey of all Christians, that God's presence has to be experienced by them. That God's presence is what lights the path of our pilgrimage, and we see where to go and how to go and how to remain close to God. So presence was very important in the spirituality of Xavier. You know very well, I'm sure you've been coming here for many years to this basilica, and you know Old Goa very well, all the surroundings. These are some of the streets on which Francis Xavier walked 400 years ago. Maybe they have changed only a little bit, but basically the cathedral was there, St. Paul's College was behind, now only the facade is left. Several other churches that you see, some have been destroyed, but others are still standing. Francis Xavier used to walk past them. But he didn't merely walk past them. He also shared with the people around about the presence of God. So when people saw Xavier walking down these roads and visiting different churches or teaching catechism to the children in those days, they saw not only Xavier, but they saw Xavier as a man of God. That this foreigner was not like other foreigners who were also here in Old Goa, because there used to be a great big market here close by. And many people used to come to this market, and particularly foreigners who came to buy, to purchase Indian goods. And so they were of a different type. They did not care much about the local people. They hardly spoke to them. They had no relationships with them. But Francis Xavier was different. He would stop by on these roads. He would go with the children to their homes and visit the families and talk to them. He'd make the children translate because he did not speak Konkani. But he would speak in Portuguese slowly. And the children who had picked up some of the language would then communicate the message to their parents, to their neighbors, and so on. So he was very, very close to the people. Because in the people, he found God's presence. And this finding of God in the people encouraged him in his missionary work.
You have to remember that Francis Xavier never went back to his family in Europe. Never. He came here in 1542, and he died in 1552, 10 years later, but never went back to Europe, never saw his family, his parents, his brothers or sisters. But he was always present to them. In those days when there were no video phones and no internet, his way of communication was through prayer. And through prayer and through God's presence, he made his family and his friends in Europe present to him. And similarly, he would transmit his new friends and family here in Goa back to his friends in Europe, because he loved the people here also locally. So this message, I think, is very important for us to understand as we begin this novena and also as we begin our journey in Lent. That the whole meaning of Christian life is to search for God in the ordinary things we do, from getting up to going to bed. Very ordinary things. We cook our food, we clean our homes, we visit with our friends, we go to the marketplace, we go to the office. All these things we do every day. But if we do it with a sense that God is also walking with us on this pilgrimage every day, then our life takes on a different meaning. Then our life becomes a lot more powerful and strong. Our faith becomes strengthened. And so during this Lent season, as you heard in the readings of today, the prophet Joel in the first reading said to the people, "Return, return to God, come back to his home, for God will welcome you." And St. Paul in the second reading said to the Corinthians, "For this is a special time. This is a favorable time, the season of Lent. And during this favorable time, God will be among us, provided we open our eyes and open our hearts." And so our prayer for the beginning of this novena and during this 40 days of Lent is to ask God, open our eyes and our hearts, that we may see you among our neighbors, among our friends, among our enemies, people who don't agree with us. But God's presence will transform it all. Amen. I believe at this stage we will distribute the ash. Today is Ash Wednesday, and we will mark the foreheads of those who come forward with a sign of the cross. And with a reminder, the prayer of the church says, "Dust thou art, and into dust shalt thou return." It's a good reminder for all of us how weak we are and how fleeting life is for all of us.
has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross
We shall now have the prayers of the faithful, and we pray together as a community of faith. Let us bring our prayers to the altar as we begin this journey in Lent. And as I said earlier in the homily, let us also pray that we experience God's presence during this journey every day in our lives. Our response will be, In your love, hear us, O Lord. may our religious leaders experience the presence of God in everything they do every day and spread the same experience of the richness of His holy presence. Let's pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. Let the political leaders may not just be a mere presence or an obstacle to others, but by their responsibilities provide more opportunities and necessary amenities without discrimination. Let us pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. We all pilgrims during this Jubilee year, especially during the Lenten season, may experience the presence of His holiness through the journey and hope in His unbounding love. Let us pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. We as Lenten pilgrims shall participate with fasting, charity, change of heart and lives by the sacrament of reconciliation and be the true presence of Eternal Father. Let us pray to the Lord. In your love, hear us, O Lord. Lord God, these are our prayers and petitions at the beginning of our journey of 40 days and 40 nights. We ask you to accompany us and open our eyes and our hearts so that we experience your presence in our day-to-day living. This is our prayer through Christ our Lord. Amen. Let's take hymn B11, our offertory hymn on page 71, All Things Are Thine, page 71. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God for all ages. Thine is the power and glory and splendor. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Pray, my sisters and brothers, that these our offerings will be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. As we solemnly offer
this annual sacrifice at the beginning of Lent, we entreat you, O Lord, that through works of penance and charity, we may turn away from sinful and harmful pleasures and be cleansed from our sins. May we become worthy to celebrate devoutly the passion of your Son. This is our prayer through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For by your gracious gift each year, your faithful await the sacred Paschal feast with joy of mind and made pure, so that more eagerly intent on prayer and on the works of charity, and participating in the mysteries by which they have been reborn, they may be led to the fullness of grace that you bestow on your sons and daughters. And so with all the angels and saints, we sing your hymn of praise and glory as we say together. Holy, 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 Lord God of hosts. Earth and heaven sing Hosanna in your praise. He is blessed who comes in the name of the Lord. Sing Hosanna in the highest, praise the Lord. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and blessed it and broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the cup of salvation,
giving thanks that you've held us worthy to be here in your presence and to minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy and the people of God. Remember also our brothers and sisters who have died and gone to their rest. Grant them, Lord, eternal rest and peace, so that they may come in your presence and see you face to face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, and with all the apostles who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, now and forever. Amen. Let us now pray the prayer that Jesus himself taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from all evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may always be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give to you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever." Amen. May the peace of the Lord be with you at all times. And with your spirit. Let us offer one another the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace. Behold, this is the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say a word, and my soul shall be healed. The body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. For communion, let's take hymn number N27, page 294, O the word of my Lord. Page 294. Word of my Lord, take within my being
fill you with my word, and you will travel through the land, fulfilling my command, which you have heard. Oh, the word of my Lord, oh, the word of my Lord, deep within my being, deep within my being. Oh, the word of my Lord, oh, the word of my Lord, you have filled my mind, you have filled my mind. And everywhere you want to go, my hand will follow you, you will not be alone. In all the dangers that you fear, you'll find me very near, your words my own. Oh, the word of my Lord, oh, the word of my Lord, deep within my being, deep within my being. Oh, the word of my Lord, oh, the word of my Lord, you have filled my mind, you have filled my mind. Let us rise for the final prayer. Pour out a spirit of compunction, O God, on those who bow before your majesty, and by your mercy may they merit the reward you promise to those who do penance and repent. This is our prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Kindly be seated.
I'd like to thank Father Dr. Tony da Silva. He's the ex-provincial of the Goa province. He's been professor of theology. He's been the director of the Historical Research Institute, and he's got many more other echelons on him. And I thank him for having come today to celebrate this Mass and preach God's word to us, especially on this day when we are celebrating Ash Wednesday and also the second day of the Novena of Grace. I'd like to thank all who collaborate with us, our collaborators, sacristans, and those who work on the side and elsewhere. I'd like to thank the choir, the media, the volunteers, you, and all those who participate in our Mass throughout the world. May God bless us all, and may St. Francis Xavier continue to intercede for us. During these days, I'm sure you're familiar with the Mass timings. We have 3 Masses in the morning, 6, 7, 8, and then in the evening 2 Masses, 4:30 and 6. The 6 o'clock Mass alone is the English Mass. However, on Sunday we will be having 2 English Masses. The timing will be 6, 7, 8, 9:15 is the English Mass, 4:30 and 6 o'clock in the evening English Mass. On the final day, that is on the 12th, the Mass timings will be 6, 7, 8, 9:15 will be the Solemn High Mass in Konkani. It will be followed by the penitential way of the cross, carrying the big cross from here to the Rosary Church. And Father De Silva was already telling us that St. Francis Xavier was walking around in this place. Yes, he would take them to the Rosary Church, and there he would teach them in a unique way the catechism. So the procession will go there, people will return helping themselves at Kanji, while those who have not had the opportunity for coming for the 9:15 Mass, there'll be another Mass there as soon as we reach to that spot. In the evening, we will have 4:30 and 6 o'clock Masses on that final day. We also have some devotions that are interspersed between the Masses. Like from COVID time, we have been always having a prayer early morning at 5, so that will continue. Then after the 8 o'clock Mass, we will have the English Way of the Cross, or Way of the Cross in English. At 3 o'clock, we will be having the Mercy Rosary or Chaplet in Konkani, so also the Way of the Cross in Konkani. On the final day, since we are having the Way of the Cross in Konkani from here to the Rosary Church, in the evening we will have the devotions at 3 in English, the Divine Mercy Chaplet and the Way of the Cross. I'd like to also thank all those who have read here. There are readers who take a lot of pain. I thank them not only for this but also for the devotions. If you would like to come for confessions, we sit before and after Mass, and if sometimes you are late, you could just drop in and ask us to confess. Tomorrow is the 6th. Now the 6th is a very important day in the life of all of us, because St. Francis Xavier arrived in Goa on the 6th of May in 1542. So at the chapel of St. Francis Xavier, the college which was bequeathed to him to run it, there we have the Mass. But the service begins at 9 tomorrow, starting with the scriptural rosary in Konkani. The services are in Konkani, then an enlightenment on the Word of God, and followed by the Mass. Since last time, or the last 2 times, there was a big crowd. The capacity is about 250 in the chapel,
but we had around 600 people, and last time it was 700. So we do not know what to expect tomorrow, but we are making arrangements with a pendal and chairs in the side, and also asking the police to help us because the cars were all parked in the passage. So we are telling them to help them to park them on the side of the road. So these are some of the measures that we have taken. Thank you very much, and kindly now rise for the final blessing. We say the novena prayer today, the second. Sorry. So we'll give you this blessing with the relic first, and then we'll say the novena prayer. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Say the novena prayer. O devoted, servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Let's take the recessional hymn from the Konkani hymn book, U20, page 240, Safrashi Shavera. San Francis Shavera, ora cura, prati sanciamo la storia, besaugan saiba, les argoncia. Sambalum sodaka, gopantuja, besaugan saiba,